Shalom, shalom. Baramukije mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha, amahoro y'Imana abane namwe. Iminsi yose yo kubaho kwanyu, mujye muhora mwumva Imana iri mu ruhande rwanyu. Tugiye rero gufatanya gusoma icyanditswe kiri muri Yohana, ibice 3, umurongo wa 16. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Kuko Imana yadukunze bihebuje. Kuko Imana yadukunze urukundo rurerure, urukundo rwinshi, rutari urw'iki gihe. Umuntu akubwira, inshuti yawe akubwiye ngo bariyo bakuvuga gutya na gutya, kandi nawe yari ari muri abo ngabo. Urwo ntabwo ari rwo Imana yadukunze. Ngo yadukunze urukundo ruhebuje, rubasha gufata umwana akamutanga ku bwacu. Umuntu wari waranze kumva, umuntu wari waravuye muri Edeni, umuntu Imana yari yarabwiye ntiyumve, ariko kubera urukundo ifitiye umuntu, ituma yongera. Urukundo rero rutwikira byose. Ba bandi bajya batubeshya ngo baradukunda, rimwe na rimwe ntabwo badukunda. Iyo barimo bavuga, iyo bicaye muri gurupe y'abantu bakuganiraho, nawe aravuga. Ijambo riratubwiye ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Bivuze ngo uwatanze umwana we ntacyo yakwima. Ijambo riratubwiye ngo kubera urukundo Imana yari idufitiye rwinshi, rwatumye ifata umwana wayo w'ikinege. Bivuze ngo urukundo rutuma utanga icyo utagatanze. Urukundo rutuma utanga ikiremereye kubera urukundo. Ariko wowe umuntu ukunda, ushobora gusanga aho abantu bicaye bamuganiraho, nawe ukicara ukaganira. Izo nizo nshuti dufite muri iki gihe. Ariko ijambo riratubwiye, Imana yadukunze urukundo rukomeye ku rwego itanga umwana wayo. Umutima wanjye ujye ubimbwira neza. Nta kintu nabona nagurana umwana wanjye. Ntacyo. Nta gihari. Simfite ikintu na kimwe nshobora kugurana umwana wanjye. Njyewe. Ariko ijambo riratubwira ngo kubera urukundo, Imana iremera itanga umwana wayo kubera jyewe nawe. Bitekerezeho. Utekereze urwo rukundo rukomeye. Imana yadukunze.
turi mu rukundo ntekereza ko ruremereye. Aya maraso dufata nk'ibintu byoroshye, ni urukundo rukomeye. Byatumye Yesu ataryama kugira ngo acungure umwana w'umuntu. Njye wikuye mu buryohe, njye wikuye mu bususuruke kubera ko utumvira. Imana irakomeza irankunda inyoherereza umwana. Ntabwo yaje aje guseka, yaje arabambwa, ajya ku musaraba, arakubitwa, amara iminsi 40 amanywa n'ijoro atarya atanywa. Ajya ku musaraba arabambwa. Habambwaga ibisambo, abantu batagifite ibyiringiro mu bantu. Igorogota ngo nta muntu wajyagayo ngo agire ibyiringiro byo kuzagaruka. Yesu aremera ajya Igorogota. Ahataragiraga ubuzima arabuhasiga, ashyiraho ubuzima bwe kugira ngo hongere haboneke ubuzima. Twebwe bari barakubiswe, twebwe bari batagihuye na data, turongera tubona ubuzima. Ntabwo mbizi niba unyumva, ariko igitambo cy'Imana ku buzima bwacu, urukundo rw'Imana ku buzima bwawe, urukundo rw'Imana ku buzima bwacu twebwe abantu buraremereye. Ni urukundo tutagereranya na twa tuntu twacu tujya tuvuga. Ni urukundo tutagereranya na bya bindi tujya tubwira abantu ngo turabakunda, kuko tubakunda bari mu bintu byiza, ariko ibeshye usange hari ikintu kibi cyabaye. Ba bandi bagukundaga nibo bakubwira yuko, nibo batangira kukuvuga, nibo batangira kukwamamaza ahantu hose. Ijambo riratubwiye ngo kubera urukundo rukomeye rw'Imana yadukunze, byatumye ikurikirana iduhereza n'umwana wayo. Umuntu muba mukundana muri inshuti, umuntu yamukubwiraho ibintu atanabizi, ari amagambo ahimbye cyangwa ari inkuru ahimbye, wa muntu ukamureka ukifatanya na wa wundi waje kukubwira amagambo. Urwo ni rwo rukundo rw'abantu. Ariko urw'Imana yaremeye nubwo yari ibizi neza ko twanze kuyumvira, iremera irongera isheta umwana wayo. Inshuti yanjye, urukundo rw'Imana rurahambaye ku buzima bwacu. Ntabwo ari ya magambo, ntabwo ari amagambo. Urukundo rw'Imana ruri ku rundi rwego. Umuntu akubwira uyu munsi ko agukunda, ejo bikarangira. Ariko Imana iradukurikirana, byaba ngombwa igatanga umwana wayo kugira ngo yongere igarure ubugingo bwawe. Imana iguhe umugisha, twongere tugarurire Imana icyizere, twongere tuyikunde, kuko nayo yaradukunze kuruta uko twebwe twayikunda. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda.